Kusudi la Mungu katika maisha yako. Kusudi la Mungu mama lazima litimie. Kusudi la Mungu kwenye maisha yako ni lazima litimie. Haijalishi litachelewa, haijalishi utakutana na misukosuko gani kwenye njia yako, haijalishi utapitia mangapi ya kukuumiza na kukuvunja moyo. Kusudi la Mungu ni lazima litimie, hata kama litachelewa, hata kama litazuiliwa, lakini haliwezi kuzuiliwa kama Mungu wetu yupo na kama Mungu wetu anaishi. Ni lazima litimie. Cha kufanya usikate tamaa, usiogope, usivunjike moyo, usirudi nyuma, endelea kuomba, omba, mkumbushe Mungu. Ni lazima litimie. Bye bye.